fanti, fasade se je potrebno lotiti planski. Normalno, jaz sem lahko vodja projekta za naš blok. Vi boste vodja projekta? Lahko. Verjetno se je najpametneje najprej odločiti, kakšno fasado bi mi sploh radi, pa potem... Pa to jaz pravim. Treba se odločiti, kakšno fasado smo mi radi. Dan, življenje, Suzana, gospod Marta. Kaj zdaj, fanti, smo se že odločili, kakšno fasado bomo imeli, a? No ja. Ti bo vodja projekta povedal. A hvala. Ja. Tu so različne opcije. Ja. Imamo sa hidroizolacijo ali brez hidroizolacije. A to, potem je tu vprašanje zaključnega sloja. Paroprepustni sloj ali pa silikat. Silikat? Ta je fajn. Ja. Treba je vedeti, ker se tiče materijala, može stiropor, može kamena volna, to su različne toplotne prevodnosti. Tako da morate vi povedati, kaj bi? Pa kaj pa jaz vem? Pa meni bi se rumena zdela fajn, a? Ja, rumena je fajn. Rumena. Je super. Evo, pa smo se zmenili. No, peva. Greva. Vodja projekta? Izvolite. Rumena. Evo me, muc. Folk je nor.